Poslije toga će... Jer država nije, to nije jednostavan aparat. Mislim da je glupo ovo po zapadu i to što rade svake 2 godine, svake 4 godine izbori. Jer ne možete vi da savladate. Treba najmanje 20 godina i ja mislim da mu treba dati priliku još 20 godina. Pa ja... Sad na sljedećim izborima da se bira na 20 godina i predsjednik. Predsjednik isto, mi imamo predsjednika koji se svake 3-4 godine traumira. Hoće li ga izabrat, neće li ga izabrat i to nije normalno ni pošteno prema predsjedniku, jer vi ulazite u kampanju, nerviraju vas, napadaju vas, oprostite na izrazu, jebeš takav život. Znači onda bi tamo sjedio i da bi putovao i da bi imao te dnevnice, treba se traumira pola godine pred izbore. Sad smo imali izbore za predsjednika prije nekoliko i bio je ta stresna situacija, nije se znalo je li izabran ili nije izabran. I zamislite sad čovjeka bilo koje države predsjednika, on sigurno 2 godine od tog stresa ne može da se oporavi i ne može da se prihvati rabote. I ne može da radi normalno. Može da radi normalno. On nije zaspao. Evo, njemu je rezidencija tu u Plavi dvorac. Ja sam šetao tuda i gledao sam praktično neupaljena svijetu. Znači, nema nikoga kući. Sjedi i plače. Nema nikoga kući. Sigurno sjedi i plače, možda neka lampica, sjedi i plače čovjek. Sigurno nema što drugo da bude. I priča što će mi ovo, jesam li mogao da budem stražar, jesam li mogao da budem muzičar. Teški su to poslovi. Vi se zezate s tim ljudima, ali vjerujte mi, to nije jednostavno. Ni malo lako. Ja nikad, recimo, ne bih bio, a nuđen sam, ne bih bio predsjednik.